milar chelo tak tak te nun nga event hi ahlim ang reng viau chin kan chunga thleng tura kan du hau lo an chunga thleng te hi an chan chin tinga inom zwal tu achang mai zela nu pa in kararin omlo na a omin mi pathiam lo zok ni tura kan ngai tlang pui chin ma se heng A-list celebrity nu hau hian chungai dan chu an kal chiang hle ani milar chen khat an pasal te laka rin om zo lo te thir ho vele mai te ang Kris Jenner social media khoi chin te chuan The Kardashians te hi kan shevekin a rin om he chung kolar mang kheng lo in chan theina na malatu an chung ko nu ber Kris Jenner mo major ti a shat lar po hi kan shevekang Kris Jenner hian apasal masa Robert Kardashian nen anin nei lai changin afa te pali Kim Khloe Kourtney le Rob Kardashian te nen The Kardashian lal ram hi bul an chanani an chung ko boruak hi a o om bere kan ti hap lawa kumsang ni som pakhata a memorizia Kris Jenner and All Things Kardashian kan en chuan Robert nen anin nei laya arin omlo san thu kan hmu ani Kris Jenner hian Todd Waterman soccer khel chin ne na apasal laka arin omna alo hlo to ani herin omlo na hi sia in Robert Kardashian chuan in chen arotta a chuwang chuan Kris chu an hle ni ngei turani arin omlo na wanga annu pa in kar ke chhia chu athil ti to zinga a in chir ber na ani thu asoi hialani I think I have one regret and that was getting divorced. Todd Waterman po in The Daily Mail nena sangni som pani khan in puangin ama le Kris in kara in mangai na thuk taka om thu asoya chu thil makdang lam tak chu ataka chantirin thil a thak tak anti thu asoya ni Morena Baccarin Deadpool chu wanga kan lo star Morena Baccarin khan apasal Austin Chick attendon ti apwan khan TV series lotling tak pakhat Gothama achan pui Ben McKenzie chu anin chen chan ni in mitam takin anjing ngala anjing digreng bokani Morena le apasal Austin Chick hi tha enge mozat khum khata anmudun to lo chungin Morena hi arai tatlat maya Morena in thathum fa apai thu asoi hian Austin hian anupui fa pai chu ama fa aniloti ashethiam ngal mayani chuti rualin anupui fa pai chu Ben McKenzie fa ani ti ero shathiam harsa atitak zeta achong hle ti asoi bokani Morena hian Ben fa chu shin sakin kumsang ni som Paruk Khan fanudu om tak annaya kumkhat liam nu sangni som pasari jun tha a Morena le Ben hian in kutsui zai an rel zuita ani It's been real. It's a whole other ball game. Morena hian Ben ne na anin kar chu thil tak tak ani thu asoi nge ani Meg Ryan hi kumsang ka zakwa som riat le sang ka zakwa som ko chau kha chuan America me puite thinlung lo tu ber ani china pasalatan po America me puite du ron vek Dennis Quaid na yin nu pa du omber ani china ni amaro chu sang ka zakwa som kwa pakwa alawin her chuan a pasal Dennis nen anin chen thu thang alo omta a reporter de chu Meg Ryan demna le chirthe zonga article chwa konga an phur viau bok Meg Ryan hi proof of life a thopui Russell Crowe anin mochina soi ania khati lai khan Meg chuan rilruna takin W magazine hena milar ni wanga ator na te soi chhuakin hetiang thil athen ma dai to khan anu pa boruak a cheto ni ina soya anin chen na hi tu wangma anilauti in asoi ve thung The tabloid aspect of it was really heartbreaking and there was for me something I never really wanted to talk about in depth kumsang ni pariata install interviewa apasal ni chin Dennis nen kumkwa anin nei chung khan Dennis chuan arin omna thutiam avon bik lo thu apuang chuakta a ama chau rin omlo ani lo thu so yin achunga thil thleng chu thil du omlo takani ati Madonna kumsang ni pariat khan Madonna le Alex Rodriguez A-Rod dia shatlar te khan chanchin buwa mun anlo na sahle a engdang wangni lovin A-Rod le ama aya kumsom pasari a upa Madonna hi anin kop nia ngai ani wangani A-Rod nu pui Cindy Curtis hian apasal le khathon mu in chu le kha achon apasalin Madonna chu athinlung angpumi ti in aziakani Cindy hian apasal chu mangai nanga takle midang te chunga ngil nei em chin ani thu so yin Madonna atun nuwa ero chuan biaka har thu le vur anga vot trai nungchang chau lo chu a mu to lo thu asoyani Cynthia lawyer hian Madonna le A-Rod te inkar hi kutaman omlo ma se thinlung taka changa in mangai ton anni thu asoi ve bokani Madonna ero chuan A-Rod nen anin kar hi aphana sa hle a nima sela A-Rod nen antang thana changa reilote kumsang ni pariat Octobera apasal Guy Ritchie nen chuan anin chenta thawani
anin thena tanga thakhat nu leka Madonna concert a ero thi mu ni in Madonna chu atroi om thaviau ni in alanga fans te chuan anin date nge ni in an ngai nget hle ani thuthang anglo takin interview amat chonna a ero thian Madonna nen anin kara in chan thatna bak engma a omlo ni in asoyani. You know, I think everything happens for a reason. Sure, there's some regrets along the ways, but I think you don't have to be defined by those mistakes. Nupa in kararin omlo na kansoi chuan Princess Diana le Prince Charles te hi kansoi mai theimi alavang kumsang ka zakwa chomkwap chawa Britain royal couple soi hat ling kha ania sangka zakwa somkwap paruka in chenzayan rel khan Prince Charles le Princess Diana te hian anin nei lai khan bial nu le bial pa anei ve ve ti an phalawani sangka zakwa somkwa pali documentary alandanin Prince Charles hian Diana nen anin nei lai hian arukin Camilla Parker Bowles tu akop china anua phe chuan anin nei ta nge ani Princess Diana chuan BBC in an interview na a Prince Charles rin omlo na chungchang soyin anin nei na chuan mi pathum anom nia soyin kanchep ma amma ani ati hiala nupui pani omdun chu harsa in thutuk na kasiam angai ta ani atibok. I've come to the conclusion that really it would have been far easier to have had two wives. Chuti rualin ama Princess Diana hi arin omle rin omlo anzo let ve chuan arin ombik la uzia aze phau lava abial pa James Hewitt chu amangai thu soyin o ani kha ka mangai ani kalungai chin ema akyanga omkha thamon thak ka ti in ka mangai ani atibok. NH kumsang ni Paruk Khan NH hi Coleman le phun nupui ani lai rangin men in tree sa achan pui James Teppernen anin muru fauti sha chwa ania. Is he married? A cheater? Watches gay porn just for variety? En le James te in car thu adar tak chema chuan apasal Coleman chuan in chen arotta ani ti chuan ani tur ani zoto anti ania nge en le James te chuan anin car chu ti top lovin anin kop chunchom ta zela sangni pakwa a fapa an nei ta ani kumni nuwa The Telegraph in en an interview chuan James amangai thule anin ngai na ton thu te soyin kumkhwa a omdon turin an thinlung ain sui zomani ati hiala mase mishing luang lia mina kumkhwa ati hi chu chiar phak ani fauchin en le James te hian kumsang ni somparet khan om shanzai anrela an fapa te ero theito pachang rualin en kol chunzom antum nei in an soya ngalama po na satakin James hian ala puyani. Leanne Rimes kumsang ni pakwa a chanchin ngai ven hlo tak pakhat chu Leanne Rimes le Northern Lights a chanpui Eddie Cibrian te in kara mangai na chungchang kha ani khati lai khan Rimes hian pasal Dean Sherman nei mekin Eddie po hian nupui Brandy Glanville anei mek pok chutia wantlang sia ta anin kar pholan ani ta ka chuan annupui pasal ten tuar thiam har anti hle a Rimes tu a pasalina chena Dean po anupui na chen boka sangni som Robin Roberts interviewa Rimes chuan Kanghun laya amol phaudan kha amani na nen ain min lo thule edi amanga iwanga insir na nei adu lo ti asoyani Rimes chuan achunga thil theng chu mitam tak chunga po atheng ve chin tho ti asoya nupui pasal nei reng si nupa in karlim lo ve ve in tona in manga itak em hi thil theng ngun takani atia People magazine nena mani masel taka ahlimna a wangle midang ati nat na konga po mo phurna alavek ti asoybok chumi nu kum chuan Rimes le Eddie te chu anin nei tak nge ani. Catherine McPhee American Idol atanglar zai thiam tak Catherine McPhee hi mechefel tak anga shiat lar chin kha ania mase kumsang ni zom pathum October tha a musical drama director Michael Morris nen anin kopti Highland ani mek chuan mi puite ngai dan atidang lam chiang hle ani mechia le mi pa in kopi apoi hau lava mase khati lai khan Catherine khanula ani tlatlo producer Nick Cocas nen ani nei lai thil theng ania in nei renga tilo chuan tharuk ngot anom sang to thung chu thu dar nu lok chuan official takin anin chen ta nge a aming chiat na bel cha turin anga izong pa Michael Morris hi pumlai nei ni in anupui Mary McCormack nen hian kumsom chuang zet anloin nei to ani Catherine hian in chirna anei lo thu so yin puitin lam kan pan na konga hian ti swal tam tak kan nei china chu athil ti swal nge chu inzirna atana aman thu asoyani. What do you love about Catherine? Well, her singing, first of all. Good question. Yeah, I mean, where do I start? Kumsang ni som pakwa khan McPhee hian Grammy Award po lodong hial to music producer David Foster chuna yin Entertainment Tonight nena tu ma hnial rual lava anin mangai thu ashila
nikom October tha khan anfama saber tur anpai mek thu anpuang bokani milarte chanchin ngai nom tak tak Asia zel theinan milarte news hi lo subscribe ve nge yang che